Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hakapor bangang simti kong Minister jong Agriculture House nam arja kapran. But ngayon nito ipi pin samot bagi nomor tin kibadal na po record jong department jong hidon kumba aspa adu lais pangon. But minta hidon kan nomor pitip kinong tin po kajala jong ni kelat kenjan kenjo sekalai jangan. Bagi masuk ban supply ban pendiang sembar nama kediman kumni kan itu ibi. Bagi kita ilong yang itu ibi beratin apa konspirasi jumlah apa lain insan. Apa yang ngai ngada sokomen nama apa kejinyo nak bagi ratin uni ambu tin budak badan ma mushroom baru asta kalau kebayaan sama kalau tata. Bagi sokomen menda mengira sedang sauni cita ti mushroom. Ubah do jo usikilo sejar keras pa. Ai kuble ya ki ofisa jongi. Bagi jihad jongi sepo japan. Lingba inisiatif ke bahagian mau tu por ke jingdon rekan langjong yang kumar ABC tu por. Ringkat pak. Nah. Ngisi merai bani saing yang MOU bat katai ke firm company na por Japan. Bang mentah ni keting peniat yo utin cita dia bo kesetiap jungi layan sama. Kain pi kanas pa sikilo kamdai ke luar keberatan. Kali itu ipi kalau kawai ka jingat baik kini mission ki jungi nata ada mau pi kini kalau possible mendam dai untuk ka bagi mission possible ma tendra itang kawai ke bang wa banong ipi. Bayar kini skim ki bangi ngilabu. Kadon kali ka lakdang tamrik ke ba ngam ipi ke digawai ke ba commission ke bangila launch ba kawai ke belayat ba bat mentang itu ipi in sepelong yang ke program ke baheba beda iba kini ke lakdang tamrik kinwan na po na syabar na kalen ke bertai kinwan ki khun samla jungi na dokumen bangai kendu apa Delhi ya ki khun khasi jungi khun samla ki betrai ba ke invest in dia. But kita ingin itu bikin soal alam ini ban wan invest ban tip ini tamrik lakdang tamrik nani no positif joni bangin belum yang program bahaya. But ini program itu ipi kinwan ban ya kendu mat pi ban ya bandal ke interaction bagi norak itu. Hagi babun dibenta kena bikin yo ban yo. Nomor ke marketing kali bandal kamtam hagarat karya joni. Mending kamu ilarat babian. Ngan do nak jaga ka bang ni bubur kinorat ki ayo beri si berasi bende kini rumah ka ba ubu do mo andai ka bor la dai ni bangin sotur bagi haban hikayu kumno bangin sotur ya marketing tin sotur ke do jong mo apa yo apa ka agriculture department kini kalau bani rap kinorat banang penting ki banika ki banai sampai banai spo Banika iki kerap karya. Ya kedai kecil, kedai api. Mut bidon kam. Ya kibriu ki banwan syakmat. Kam tamu kumunagalian ke HFU. Kedai kawai ke bangi yatri lang rekat-rekat. But ngakan mau hagapor. Bahkan ni ke pandemik ke nangjur ke second wave ke jur. Ngakan mau syua bangin kang. Ngilum ni kawai ke jalan apa directorate. But kini kiri orang bat. Bakumnu in persyang bangin buat yo wadah. Amar kinong jungi medal sedangkan mi hijau hijau. Ngai ku play ki officer ke jungi itu por kam dei kusum. Ni bersang play ngan numbatai. Im don kam ban ro dal le he. Hangi wa kila di kundu bangin yo ban bende ya kini ki mar ki mata ke jungi pi ni sero pi ki yo geleng-geleng. Apo kesdin ke jungi apo district bangas ke bakhta ta matu por. Kedai hi apo East Kasil district. Kui district kim da safa kumbalong apo ka district hangi po East Kasil. Baga baar ng ako abanong ipi kung ginongrat. Ngidon kami yo kibagya. But ako aban ito ipi bamenta totally ilada identify yaki farmers market hapo kani kejela ke jumi. Totally ilada identify but kini gi bangada identify benda kinsa sedang mensenang. But totally ngin senang ya. Andai shibau telinga ni tu ipi ingilada ban khat tanda ban insna ini farmers
market kan long shisha ke jingrap ya ki priyo ki jongi ki bodan kamban yadi yati ya ki ma ki mata ki jongi